menyo bia fana ko afama ko SS menyo bia na kasa bread ko fisi ni ha enka mi ameko menyo bia me dem say ma mi so me ne kwotena ye ni kru hamisa ai me bi so me ne ko ye adwuma na o mu ntia ye ka okay eti papa anya bia maka be 5 ena me na ko me fa enya ena akire be man so a be ma mi kohia no so odo me be ma mi hia no so odo me ono nso so one me wo baako me pede kire kwan ba bia mi hu no na akoda na bonus na say my bon one di mi bia se me ba he die enti akosa layer upon layer excuses hills abaya mountain wenti na mama anya ye wenti na mama ni wenti na mebre wenti na mentimi anko and akosa do you know the power of excuses to me they deflect energy omo etutu ahode from omo tutu ahode excuses will always deflate energy na say papa wo blame circumstances na wo blame maame na papa na ahode from na ahode from egusu from ahode ko ye be ko sa ahode me ko na efiri mu na efiri mu akoso Nelson Mandela 27 years imprisonment in the Duafia on Robben Island 19 or free on 27 years no free on Nelson Mandela could say because I am bitter me di young the one me to be young me bam the revenge never one I chame no me be proud me cool me be sell but no anyansa Nelson Mandela who say Nema of firm no are building the spiritual and emotional muscles. Ni of firm na sanedin na what you be chira o sede or how amaninya oyende esane epinisie e kwan e faso a build wo kranya muscles wo spirit enya muscles on ze kusana na o kase mi wa yeah o say the idea of firm ne nsem aye kagus oh yes oh ye and now there who ye fe and now there ye bema and now there is it these things are what you know yeah and your ability to say it is a lie there be a tro yeah when you no correct one more da me fi say omo hu say no future and to what dan ya ne wa adwene mu and now if you say we explore the energies in you and the kan bia u resi a counter I made daneno yase me ho ye fi omo boa me me ho fe yase me nisika me nyesika mo boa me nyesika yase me tumi ye adwuma mo boa me tumi ye eti Nelson Mandela after 27 years building resilience and endurance